Mai te rangi he marama te kite, kua pakaru ngā rori nei, nā reira e noho hina ki tonu ana e tehi whānau. The bros have come in, they're building a road through the paddock, and that's going to go through this property and then down through our whānau property, just so they have access to everything. Kei runga rā kei te kite ngā whare o ngā whānau i te huarahi o Mangati ki Uta o Kāwhia, Pūkētotara me Pirongia. He maharawa ngā kōawa me ngā awa hei whakawhiti ki tēnei huarahi. They met on one of our paddocks on the whenua, the people bringing in supplies for them, and they come across in the little four-wheel drives, and then so I was able to talk to them and see how they're doing. Learned that they had to get some supplies helicoptered in. There was a lot of thunder around, thunder I'd never heard before. I honestly thought the house was going to split in half. I mangatangi, kei te kite mai koutou, ko enei pākati kei te whakaporearea i ngā kainoho ki tērā taha. E ai ki te kaikaunihera kia mātou, e mahitahi ana ngā kaunihera o te takiwā, ki te aromatawai ngā hiahia mō ngā whānau e noho tatari tonu ana ki tērā taha. Ka tae mai te New Zealand Response Team i tāmaki makaurau, ki te haere mārunga te waka topa ki te awhi i enei momo whānau. We've got family that are concerned, and they've been giving other people things to bring up here. I think with that, that's how we're built as a people, living rurally. Your connection is your protection, basically, and being connected to everyone out here. Our home is just over the hill here, over the rise, so it's good to be close to your neighbours. Ka mutu, kaore tonu ngā whānau rā, ka mōhiotia hei āwhia whakatika ai te huarahi nei me ngā piriti. Maioha pānapa, ma Aukaha. Ko te reo, te take.